Wap keme? Ya. Artist la kom konon reme müzik an pil. Sou ta reme featuring son müzik avek yon artist, ki es tapye? Jibobi, Black Alex. Tu dis me son pied. Bal moutou ki mba sou tande ma fwa me sou deux pieds, ouais. Meni. Dapre ou, sou ta bay yon meye artist pou ane ya, ki es tapye? La Mosanjou, avec you. Ton fakat? Mba top na chini. Kwen biti tou gen? 6. A komi maman? Maman mou mda rele vide, mba rapi. Pas l'argent, hein. Pas foutre pas l'argent. Ou kon filme ou be ou kon bre alkol? Non, mba filme mba gwe alcool. Mga marijuana, wan gwe wom. Seulement où tu n'as pas utilisé. Toujours un prix de soin, puis un prix de ça. Nan rap kreol la, ki fam ou plis tolere? Mata Brésilien. Ou vange deja artist la? Non. Mde ve Mexique yo vwe mdoni. De kwa ski waj. Ou kon bibou bien? Oui. Jean 3 verset 16. Ki bo pays avan. Ma panse pa bak chak ane. Nouvel verset yon. Ki artist ou e ki ase jen pou nan 10 an ankor pou kenbe game nan? Keko kou. Ay mati yon. Ki denye mizik ki plis ki ve sou pou ane ya? Spécial, wow. Nouvelle musique. Et Black Easy Dégagé. Omo kwa? Jesse Production men mesyo.